Nokat Qarşı Motor kanalının katılımcıları. Bugün günge 14 iyul 2023 yıl biz yolga daha geldik. Saat 5'te ko'rsatuvdan Gülaylı Qayrağa şəhərinin asfalt yol başlayında qaptı. Şol yerden malumat alıp ko'rsatamiz. Bizden olsaydı layıqası komitesi malumatlarını kettik anda. Malumatlardan onu qarаңыздар, чақыршылы başlap тұр. Жақында 1-2 күнде başlап қалышы мүмкін. Ana malumatlar чақыршы қойылып başlaptır. Ana dostlar malumatlar. Nokat Qarşı Motor kanalı daima sizlerin hizmetinizde уже Qayrağa çayılından уже başlalıptır. Çakıç koyup yolda asfalt qarаңыздар. Doğasa baştalığına daha koştu. Bizden alsaydı like basıp komentar жазғандар ұмытпаңдар. Сонымен бірге biz жақында Nokat Qarşı Motor kanalı biz yaşқа 1 yıl болады. Жақында Allah nasip kılsa sponsorlar atап кетсек bizge Oş şarından, Жалабаш şarından, жана Kaymos klubudan sponsor болып жатат. Оларға işe iyilik, Allah'ın өзі қолдасын демекшіміз. Қараңыздар. Құдай қаласа жол күтеді иншаллах. 47 kilometrден аз біз Qayrağa айылының Qayrağa айылынан 47 kilometrден уже автобус o teknikler kelgan qarаңыздар bu. Bu iş teknika жаңысы келіп тұр. Сол ертең насып болса башталып қалышы мүмкін. Қазір біз где-то 500 км, 500 метр бияқта тұрады. О, заправканың жанына чепкен. Заправканың жанына чейін 500 метр чеп қалса керек. Сол жерге шейін асфальт болады башталады. Оны да наға башталады бағсач. Ұмытыңдар. Ұмытыңдар, şu Nokat Qarşı Motor kanalı sizlerмен дайым қосышат. Уақытша қосышат, тез болыңыздар, аман болыңыздар. Бүгінгі жұма күніңіздер мәлік болсын. Біз үшін теп сіздерге көрсетіп тұрмыз. Қараңыздар, ұмытыңдар. Мына чақыч қойылып тұр. Фронтта туғандар, қараңыздар. Мына қойылып болып екен, мына фронтта туғандар. Мына қараңыздар. Cuma günkü canlı beslerini koşuyoruz. Hiç o zaman oldu. Selamun aleyküm. Rahmetullahi aleyküm. O teknikler gelip selamun aleyküm. Rahmetullahi aleyküm. Hiç o zaman oldu. Selamun aleyküm.